Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita kat impamunod. Ti pagamakayat nati agpailinga di tinaga na Jessa. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamet apay drama ti kapadasa ken ayat. Adda korsonadak akatrabahwak. Isu na laeng tadinak kayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jessa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Jessa, anya man ang tikit kita dita. Umay kakit din. Sumrektan dita opisina kat ni. Ado ti matrabaho ita nga aldaw. Mabait lang ang Trina. Orayin tapay ni Vincent. Ha? Taapay ko mga orayan ta. Alakit din, umay kan. Mabait lang ang Trina. Di nakiguyod. Umay kan. Adagaya man ni Vincent. Nagluko mo tanday dya, Vincent. Linabsan na lata dito eh. Saan pa'y mo't apimansin? Suplado. Sikamat nga men. Agpapansin kan tumat nga men. Amangan mat no saan na kayat ti papansin nakasken ka. Anya? Sa anak mo't nagpapansin Ala, sumrak tangarudan. Makapasuron. Ay na, talaga nagguwapo ni Vincent. Iso na lang ang tasuplado. Sayang, ti kinagwapo na. At tangatang girlfriend na. Hi, Jessa. Fred. Apay nga inasit ganak. Ada ka di ibagam? No ada ibagam, wano damagam, rogyamon, katne, ado pa'y ti matrabaho dito yung office. Kwa? Awan mat kat iti damagag. Kaya't kala ko mga awisan na mga itiruarin ton lunch break tayo. Apay asyak ti awisam. Awan ka din ti sabali ang maawis mo akatrabahwan ta. Ni Trina, mabalin mo mat nga awisan. Well, awisak mat ni Trina. Dua kayong awisak. Saan ako na sumurot? Dua kayo laangan ka ni Trina. Anya? Apay asan mo kaya ti sumurot? Ada ka di pa namin ton madamdama? Wano, ada ka doon mga aglans? Awan mo't kita ti papanak inton lunch break. Iso na lang tamasaduta ka rumwar. Iso ada kayo latan ka ni Trina ti agkuyog. Saan ka sumurot ka na kami inton lunch break, Jessa? Saan? Masadutak. Iso ada kayo latan ka ni Fred ti agkuyog nga aglunch. Nag-KJ ka matan. Alakit din, sumurot kan kada kami. Alangan mat adwa kami lang ka ni Fred nga agkuyong. Amangan mat no mapagbiddo tanda kami pa nga agnobyo anya. Kat, ano ko ma? Barumat ni Fred. Balasang kamat. Isong awan dakas na, no da kayo ti agkuyog. Sika talaga. Alakit din, sumurot kan. Tapno adamat kadwak Sige ka, no saan nakakadwan, agpasugnudak ka. Anya? Alaman laangan. Sumurot akon kada kayo kan ni Fred. Agpaiso? Agyaman ak, friend. Kung naklakit din, no saan ka talaga sumurot. Sayang mat ngamin. No pagkadkadak ti awis ni Fred. Libre alan siya daytan ko naman. Nagustuhan nyo kadimat lang dagiti in-order ko? Launay, Fred. Ket no agkakaimas aputahe dagiti in-order mo. Agyaman kami iti libre a lunch, ha? Ay, awan na nyaman na. Ola, ag-order kayo pa iti kayat yo. Ay, katwan Uy, huy, Jessa. Apay asaan ka matamatagtagari? Adda ka di pa'y kayat mo akanan? Agorder ka kit din. Saan ka ngagdanag? Tani Fred ti taya. Wanmat ngamin, Jessa. Saan ka ngagbabain? Ag-order ka lata. Hustong tikinan ko, Fred. Nabsuga kon.
Sigurado ka? Amangan mo't numabain ka ni Fred. Talaga ang nabsuga kon. Iso nga alakit din, Trina. Darasam timangan. Tapno makasubli tayon ijay office. Arnel, ayaba mo ni Jess sa taumayan dito'y kusina. Apag iso dayto'y lutlutwak asidaan, dandani maluton dayto'y, mangantayon ton. Madamdamayon ton nga yaban ni Jessa nanang. Busy day jay. Anyagay ko matipakabisbis yan na, kat nalpas mo ti trabaho na iji opisina da. Malaksid laang ano at da inyawid na atrabahon na dito'y balay. Awan, ang busy nga cellphone nanang. Ah, Iso madamdamayon ton nga yaban. Di yu singaen. Si kamat manong. Anya abi sing Axel cellphone mat nga ibagbagam. At dala inawagak. Sino ko matinawagam? Ti ka dinobyom? Anya anobyo nga ibagbagam manong. Awan pa'y mat nobyo. Ni Trina apagayam ko ti inawagak. Alakit din nanang. Agawaan nyo ti agluto kat ni mabisin akon. Sabay tay paboritog asidaan day ta ilutluto yun. Talaga asuplado day ti Vincent. Nagchatak kan kwa na. Ngam nagsinlaang. Suplado. Sabay nagwapo. Saan lang nga iti personal. Uray dagiti ladawan na dito FB nga ipopost na. Oo. Anya pa lang teraramidam dito sa salas, Jessa. Ah? Apa di ka pala sumrek iti silid mo, Rabin. Wen manong, sumrekakton iti seled ko. Agore ka man. Sino day takit kita am tiladawan na dita Facebook mo? Ha? Daytoy man guwapo akatrabahwak manong. Guwapo, ngam suplado man. Guwapo ko na. Amangan mo't gusto ka kenkwa na. Kinapudno na. Talaga a crush ko, manong. Ngam di nakmat pampansinan. Iso ang masurunak. Iso siguro adi nakapampansinan ako na. Gapo siguro tagpapansin kamat kenkwa na. Ket amangan no adda nobya na. Wenno adda ararmen na. Abay nga taakas laawan ni Vincent itanga aldaw. Itay-pay asaan ko ang makita dito'y office. Awan a talaga ita ni Vincent, friend. Nagpakada ka no itay iti boss tayo. Ada ka no napatag nga asikaswan na. Kasta? Anya nga tati asikaswan na. Day tatisaan ko nga amo. Malakit din. Agtrabaho tan. Saan ani Vincent ti pagsarsaritaan ta? Kasla saan ko ang mayulo ti agtrabaho. No saan ko ang makita ni Vincent. Anya? Sika talaga. Ipadlaw mo launay akursunadam ni Vincent. Di ka lang mabain. Uray man ipadlaw ko. Tasi kalaang mat ti pangibagbagaak itiriknak ka ni Vincent. Aglayo na ko na agawid. Ay, mariknak tinalaos abannog ko Kasanumat ngamin. Nagaduti naramid mi ita nga aldaw diti opisina. Ni Vincent day siya. Vincent! Vincent! Mabit laang! Makigidda na kun kan kang agawid. Nagparta ka na. Kasla saan na ka nangag? Suro taklat na. Adda si mabat kan kwa na babae. Inagkan ni Vincent ti babae. No kasta. Nobya ni Vincent dayta a babae. Nagsakit ti na imatangak iti kalman, friend. Adagaya man kaayan-ayat ni Vincent. Ala, huston day ta pa nagsangsangit mo, friend. Nakababain ka dagiti katrabahuan ta. No makita dati kas na alangam. Kasanukat maladingitan na gapot agayatag launay ka ni Vincent. Ngam adamat gaya man kayan ayat na. Wan, Sakit.
At damat gaya man kaayan ayat ni Vincent. Kat no damag ko adanda ni da gaya man agkasar. No kasta, nabayagan akayan ayat ni Vincent da dya babay anakitak akadwa na iti kalman. Wen ka no, friend. Isumat lang kaya masaan nakapampansinan. No kasta nga agpapansin ka kenkwana. Tagayam, addan kaayan ayat na. Umay ka mga nun, Jay, sa anak ko. Nakaluto ako. Sa anak ang mabisin, nanang. Mga anak tulatan no mabisinak. Umuna kayon ka ni Manong Arnel amangan. Ibagam mantipod no, Jessa. Adda ka di parikot mo. Awan parikot ko. Dinak pa kadanagan. Ay na anak ko, sigurado ka. Amangan mo't no adda parikot mo may papan iti trabaho. Awan, nanang. Awan parikot ko maipapan iti trabaho. Alakit din. Panawan dak payla ditoy. Kayat ko ti agmay maysa. Alang road, rumwar kang tulatan dito'y silid mo no mabisin ka. Umuna kamin amangan kinimanong mo tane, mabisin kami. Hello, Trina. Jessa, good morning. Good morning to, Fred. Kaslamay at tel daw mo ita, ah. Ha? Saan ba? Sakto lang. Oh, Jessa. Okay ka kadilaeng? Kaslad na parikot mo, ah. Ah? Okay aklaan, Fred. Sige, mapana ko iti table ko. Mabit lang. Mabalin ka di nga awisin kayo para inton lunch break? Ah, kwa, Fred. No kayat mo? Kan no kayat lakit din ni Jess, ha? Uray, dua kayo langan nga agkuyog inton lunch. Adang amin na patag-apagnak inton madamdama. Ha? Ngam, Okay nga, Rod. No, saan ka makasurot, Trina? Da kami langan ka ni Jessa ti mapan ag-lunch inton madamdama. Oh, Jessa. Umanugot ka kade. Agyaman tay manugot ka amangan tamanan dito restaurant, Jessa. Wan, gaputa nagpilit kamot ngamin. Saan ko kumaakayat ti sumurot kan ka? Kapokadi ka ni Vincent. Siguro, ara pa apam ani Vincent ti kasangsangom ita amang mga na niya. Kasano nga Naglaw ko idi nga panagayat mo ko ni Vincent. Ngam saan nakangay kaskaso. Kapod dadagaya man kaayan ayat na. Pudno day ta, friend. Talagang agayata ka ni Vincent. Ngam, lipato kon. Gapot adanda ni dagaya mon agkasar iti nobya na. Ika gumakalipatan teriknak kan kuana. Nasaya at na ita planom, Jessa. Kat, saan ka ngagdanag? At tuyak mo. Anya ti kayat mo asawan, Fred? Agayatakan ka, idi pa lang. Saan ka nagdaton, idikan ka. Gapot amok ani Vincent ti kayat mo. Ay ayatin ka. Sapay ko mata maikariak. Anya? Agdatdaton kan ka ni Fred? Kasta nga, Rod, Trina. Kat, anya nga iti planom? Aklunam ka diti, datdaton na nga ayat? Saan ang narigat nga ayaten ni Fred? Gapot ang malaksid anasingpat. At damot lang ana. Kayat ka di asawanday ta, nga agayat ka matan ka ni Fred? When, friend, naibawing anaming pinsan ti panagayat ko ka ni Fred. Linipat ko ang teriknak ka ni Vincent. Gapot adan nobya na. Kan may sa anak mo't lang a type dayjay. Kat babaan iti tulong ni Fred. Inot ang nalipatak ti panagayat ko kan ni Vincent. Kas na naragsak tangal daw, Jessa. At dan sakit di mang parparagsakin ka. Ni Manong mat. Siyempre, masapul mo't ang naragsak tayo latang iti inal daw
Iti kasta, saan anala ka abumaket wenno lumakay tilang hatayo. Kasta? Mas dawak laeng. Gaputa saan mo tasigod kasta ti kinaragsak mo. Sika talaga manong, tila madmadlaw mo. Hanggang ibagaman kanyak tipod no ating ko. Apay naragsak ka ita. Di mo ibaga nga danobyom. Wenen manong. Ha? Tapno sardengan na kun apagdamdamagan. Ibaga kon tipod no. Awan pa'y nobyok. Ngam adaagdat daton kanyak. Kat plano kun nga aklunan iti kabiitan apanawan. Kasta? Malangarod. Aklo namun. Iti kasta, makiasawa kan. Tapno di kakit bumakit abalasang. Kumusta ti daton kong ayat kesa? Ada ka di matlanam namak? Fred, saan ka narigat nga ayatan? Iso nga aklo na kunti idat-daton mo nga ayat. Agpaiso, aklunan na kon. Uwan, Fred. Kat sapay la kumaa. Tadi naktupaldaangan. Ikarit kesa, si kanto lang ti babae nga ayatag. Da kayo karag ti agbalinto nga anak ta. Kat gaputay naklon na kon. Kidawag nagkalay satan iti kabita na panawan. Ha? Agkalay satan? Wan kesa, tadyak kayat ang maagaw na kapay kanyak ti sabali. Nagadumot na tinorder mo ang merienda, Jessa? Amang ano saan tama ibusdag ito eh? Sana bale. Tano saan ta maibos, di i-take out ta. Sa bagay matkit di Alang arudan, agmeriendatan. Wen iti kasta, makaawid tamutan. Ay, wan gayam. Umadanin ti kasaryo ka ni Fred Kat talaga ka di analipata mong tiriknam ka ni Vincent? Wen, friend, nalipata kun ti panagayat ko ka ni Vincent. Kat ni Fred itan ti ay ayatak. Nasayaat mat no kasta, friend. Kat maragsakan nagparakan ka. Gaputa ka maudyanan na. Nasara ka matlaengan ti love life mo. Ado ti tao iti kaaldawan ti kalay sata, Jessa. Wen nga rod, Fred. Ado titim mabuno a kakabagyan mi, kan kakabagyam. Naragsak ka pa nagkalay sayo, Jessa. Bayaw, Fred. Agyaman kami, Manong Arnel. Nagyaman kami bayaw. Ikarit, saan ko apaldaangan ti kapsat mo? Ayatan kan ipatig ko ida karag ti agbalinto nga anak mi. Nasayat no kasta bayaw. Ket idawdawat ko, asapay la kuma. Tawan to ti rumswa aparikotyo nga agasawa. Ita, addan doa nga anak mi kini Fred, Mr. Lonely, ket naragsak kami asa nga pamilya. Awanen ti sapulag pay. Gapo tanasingpet tinagbalin nga asawak. Nag-resign nakmetan iti trabaho, gapo tay ay wanak dagiti anak mi. Ket ni Fred, timangmangged para kada kami. Tuy pagayam mo, Jessa. Jessa, pagayam ko, agyaman nakiti dito apakasaritaam. Nagasat ka. Gaputan na daan ka iti asawa akas kini Fred. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jessa. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kanitimot direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.